Kat men, bise men. Gang boulay men. Mwen kambat mwen dit maten ya to wala, san da fe la men. Avou achon tize men. Si wala chen, mwen gen man. Mwen bako ba wala chen se a men. A men gen mwen, mwen mal den. Ou de gwen se mwen nan mwen? Den mwen nan men mal den. Wak wache se a men. Kwenye ap vini men. Koman se fe ba yo men, itan sa baba. Map tan nou men. Ok. Vamos a una cosa. Gracias. Kat men, wak komanse bin a la yo men. Paske ki sa la chezi a la men. Vizyon la. La vizyon la men. Kat men, mi se kan da kondon kopye kakami. Tout moun sa yon klakay misi a men ave di nan to ati benze wal manje la den. Pil moun mi se gen lakay li. Moun sa an fey. Moun sa an fey. Kiri sa. Toujwa koutou sou men. An ba an sa koutou non le fey yo. An da boye yo la. E la kon lop foun. Ou ken te konti foun nan pochman. Wali jere sa bien rapi. Se pa vin wèm. Se mi se pa wèm la to a baka kavo e sou moun. Acha. Fom da fon fason pou mi se baka asispe kon tou. Hey, mi se ka asispe kon si. Mi se ka asispe kon. A jere sa. Se gen le bon bon kopye kaka misi. Se gen le bon bon vie kopye kaka misi. Am jere sa rapidman. An na kaka pou faka bon. An avon et la kadit bon an l'achete ze ou li. Wad bien bouche ou la. Pou misi va yon monte mwen men. Men. Attention va tomber ze a men. Dans le kon avon bal bien passé la. Avon bal bien passé la. Kaka la nou. Asi tout po a baba ka bon. Mwen sa map dil tou. On nek visye ou. Nek go kap sa ou. Nek visye ou. Mwen ti flite la sa la mse. Mwen mag den sa so. Gal se ve sa mwen kote. Mwen se ve son, pap kite la, an se ve la, met kite la, paske mbap to wite, an se ve la, ja. Di lem toune la, mwen pon bal vot sa va mi se. Oli gaw. Se va mi se ken kou nova. Mwen ba yo me. Ken zi a yo ba. Ay. Oh.
de machine. Quand tu fais ce machine là, non, mais ça passe même. On va connaître base la science de couvrir pour que capote qu'on y a base. Qui ça? Oui, j'entends de la base. Pas une histoire.